Zvanična posjeta Kolinde Grabar-Kitarović Bosni i Hercegovini u jeku preuranjene predizborne kampanje usmjerila je pažnju na izmjene izbornog zakona. Uobičajenu retoriku punu prijateljskih poruka iskazala je predsjednica Hrvatske baveći se i standardnim temama kojima već duži period pridaje značaj. Načelo je jednostavno donijeti izmjene izbornog zakonodavstva koje bi se mogle usvojiti u parlamentu do najdalje 7.5. ove godine i da tada možemo imati proglašene izbore. Dogovor oko reforme izbornog zakonodavstva koja bi trebala osigurati provođenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a znamo da je jedan od temelja pravne države i poštivanja pravne države upravo provedba odluka Ustavnog suda i drugih pravosudnih tijela, trenutno je ključan izazov. Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini, a kojoj je hrvatska predsjednica nerijetko pridavala vjerovatno i veći značaj nego što bi trebala, također se našla na današnjem dnevnom redu. Često su se meni pripisivali izjave koje nisam dala, nego su bili dijelovi nekakvih neautoriziranih članaka i slično. Međunarodna sigurnost, ekstremizam, međunarodni terorizam je pitanje za sve naše države u kojoj se nijedna od naših država ne može s njima suočavati u izolaciji. Moramo biti povezani i da moramo biti budni u smislu bilo kakvih prijetnji našim državama. Iako oboje potiču iz sestrinskih stranaka, lideri naše i susjedne zemlje iskazali su suprotne stavove oko pitanja Pelješkog mosta. Ja sam za to da do kraja zaštitimo interese Bosne i Hercegovine, to ćemo raditi. I upravo zbog toga sam više puta izjavio da je Pelješki most interes i strateški interes Bosne i Hercegovine. Pelješki most je jednostavno unutarnje razvojno pitanje Republike Hrvatske, nikakve neprijateljske namjere, nikakve namjere zaustavljanja razvoja Neuma ili uplovljavanja u Neum tu ne postoje. Predsjednica Hrvatske sastala se s predstavnicima oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te s predsjedavajućim Denisom Zvizdićem. Nakon sastanka Zvizdić je izrazio nadu u lobiranje Republike Hrvatske za što brži kandidatski status Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Svoje dnevne aktivnosti Grabar-Kitarović privela je kraju sastankom s Valentinom Inckom, koji ju je informisao o uključenosti međunarodne zajednice u pitanje izbornog zakona. Izbori se moraju održati u oktobru ove godine. Jasno, poručuje Incko. Na koncu, Grabar-Kitarović se susrela i s majkama Srebrenice. Kolinda ostaje kraljica Balkana. Odlučne su majke.